Mi ne dobivamo jer ne možemo dobivati. Mi ne dobivamo jer ne možemo dobivati. Takozvani problem je u nama. Mi nemamo kapacitet za primanje. Znači, mi smo puni sranja. U našoj podsvijesti smo puni obrazaca krivih uvjerenja. U nama je problem, mi smo sebi problem. Ne možemo primiti jer nismo naučili kako to primiti. Nismo bili primljeni. Nismo bili voljeni, vrednovani. I sada ne znamo kako to primiti, kako se nositi time. I onda se još ljutimo na ljude, na žene koje znaju primati. Ali one imaju druge programe, izgradile su drugi identitet. Možda nisu imale te rane traume koje su imala ti. Zato danas gradim novi identitet, zato isceljujem ljude, zato vraćam ljude sebi, zato vraćam u ljubav, u istinu. Jer to je daleko od istine. Ti samo nemaš kapacitet se nositi time i zato ne znaš primiti. Ali vrijediš, draga.